Sinka 6 a.m. in Kithawen Suknu Zangno Mat Golden Jubilee program mangding kalson kiding kahin kanoin cha ena ompi in chi kadon ding banle ka ki ding ai tai Pathin nung sit na zalin program ho nei to thezel din ka uma tuniu na in le Sukno area Jangnom Baptist Church Silver Jubilee Celebration program dinga kalson din ka kisazau kita tuhin kaloite to kalson din ka kisazau chun amawen ilang hon ai ngak tawa kaloi ding te hile nunga chozam hokip to tangwal min thang ama to tuniu na pathin choi na la sa baki mang cha khom din ka hiu zani huna khan kasunga nompo dam lo ka hi a hin la pathin zalin ei pau cha pik tu te ho zale no le pa pau chap na zalin kong hal do ka tu ni hoi tak le phata ka pathin choi na la ka wasak thei ding le ka kinema chun pau chap na ei he tu te ho zo si kha hung hemil lo ka hi ti kha ei le het pi kun lang nang ho pau chap na zale ti bol ting hi tung ka hi ti kha ka he chun ei le he to zela ka kal so na ding zo si hin la pau chap naw ngai na jin ka hi ti le ka hong pung kit a he ka non pau chap na ei nei pik so tu hin kal so ding ka hi tai ji hi ka loi ding te hi tangwal mel hoi men thang a hi ma hi hu nonga zo jam ji hi driver pa tu ni ong pui pa hi chi hu koi ham ka he pui he o nang khat ve hung ki do okay mau ho to kal son khom ding ka hi ka gari hu ka he lo ka win ana dang cha mong mong dan he nei o tui tam ta ka don sau vin ana sa mong mong ta en chu chu tuai tui tam ta ka don sau he Peter kha ve hung ve o langa he Peter chi 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 hai bolta tuni ka ki man sa na ding munu hai chong sa Jangnom ka hlong ta ve ka lut naw hi di lo dan he chi amon chu he na lel tam zo zam to hi bunia ka chi di wa ta hausa te na ka ki godo chai vin min veo chi hi ulin chung anaw a hlum pen na a hi ma hi ama gari tol na a hi ka chi na ding mononom ta ka hlun theu hi nga me li bai the hin nga zo jam hin chale Mr. Lin Chung Khela Lin Chung he boi la ni ta chung go hang ka min thang ho ki na pa Lin Chung na pa ngin amon ba kato na dio bin kato ta bin
Avelin bapatin lo pina kapina he kakipa tangaye hallelujah tilayan sang kate patin lo pina dingin program ke chain lim ke kap loi ke ho ka ke kap chai tawin akho nop dan dan chu e khai che kho mi pi ho bune zo zam lim kila than nop mana he ke hi ka den adar card a in ma ne ki bandan hoye na song hol na kilo me e ga ati chu ka ti anel mong mong nge lai ole to hen program ho chain bu ho ne chain in lang zon den ki pando ki ta ve music training ba keyboard training to ai pungli minute som ni la sagi ai tai khat ji pa chong program cho sot mong mong e pum ka nga wa lang ki to la lob zi thau ya asak do ki pan ki ta lam pi chu sa he na chi tho ma sat lo le chita bye bye chita la yo chita pulang chan chita kia nga hong nga ka mei doi dan 6:38 in tui buông ka thung ta ve
in lang thong lawa recording studio akachi pai kit e tun la he Cookie gospel artist nunga lon ngai ning to la khat duet kabol han ding a hin chu recording ding in tun lai kana kitep na hon bangin ka timing o aling ta in lang rong ki phaman talaw ding a hitan he to studio lang ka sot pai he Jadi bilang lagi soal kita kan berita. Nama ini halang kita artist kat kipun bedo ni videographer apa ramai artist ang kicolut pemilih apa itu lapat lah ting cross adila sa apa shooting ni adila shooting na to T ai za to T cross ai Nagali Mr. Vivency. Oh, pida juha ki ba 11:03 ai tai studio achi chaya in lang ka so